Nak benta ban pelong ya kisnong kitau ki bakhoi basuba. Hanne ka sngi ka khatsan terek unai tong UMLA ka seng UDP nak nong thamai constituency. Uba Jemino Motho ula palai pat ba hadu khat artli ki trok nyot Saki khat artli ke dor basnong ki bahap apok nong thamai constituency. Hak jelang ke balalong hamadan nong thamai ka bran hak snong laujin riu. Yakini ki trok layo lengba katnat urban affairs jong ka sarkar jala ka balabai tingka da ka Asian Development Bank and Ministry of Urban Development ka bahap apok ka North Eastern Region Capital Cities Development Investment Program. Kisnong ki balayo yakini ki trok ki nyot ki kentop ya ka Nongrem Hills, Lom Sopho, RR Colony, Nong Kriem, Lapalang, Laujin riu, Renja, Nong Shiliang. Lumio blood, pokse, lum batengan, lau sem, bat kesnong dam treng. Bat yakini kitrok la IT, da ba Jemino Motho saborok kirang ba snong da ka ba IT, yaki shabi shakino sensar snong. Ka bang skontenat ka long. Bawalang ila pelong ya kejingelang. Jong kirang ba snong akan mau hang ni ha hol. Haus nem arajar khatsan. Aga tu ko poru ho kidon kat tu kat ningut nakaliang jong ki rang ba snong kiba pensgo. Kiong ba lesi larang isim ya kena skim kalak bandrung ke muda sini kalak bandrung ke municipal tikum kata kajing snow nak kaliang jogi nongkit kam snong ha ketu kapor henrei nak kapor ngila pensyai bahkan ni kamdan benta bat kemuda kani kamdan benta bat ke municipal kani kadai bitik tang ha kabai dai bat kumnu banwanra ya kajing kuat kajing subah ha kani kanong thamai constituency bat hadin kani smutenat bana kaliang jong ki dorbar snong ki boper jong kanong thamai constituency ki lawan chakmat bat menta kan artli ki snong kuntup ya ka RR colony kilayawan banya soi ya kani ka sekolah bat kani ka department bat menta ngismodon bo bana ki constituency ki boper badon sabar jong municipal kumala keren nakaliang jong iba pol luko baka nong thamai kadai kata ke constituency ke banding kong tame ban pediang ya kani ke ADB project sabar jong municipal